Благословенный Бог наш, спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье завоевал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть даровал, завоевал, тем, что в могилах житье даровал. Святый Боже, Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Пусть Святая Троица, жалься над нами. Господи, очисти грехи наши, Владару даруй бесшинствы наши, святый наведай оздорови немочи наши, деля Твоего имя. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штуденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Бо Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Придите поклонимся удару нашему Богу, придите поклонимся, припадем до Христа, удара нашего и Бога. Придите поклонимся, припадем до самого Христа, удара и Бога нашего. Выслухай, Господи, справедливую справу мою, почуй мой клич, прихили в ухо до мольбы моей, з вуснув некриводушных. От Тебе хай выйде суд мой, бо в очи Твоє бачить справедливое. Коли уведаешь сердце мое, наведаешь меня в ночь и выпробуешь огнем, не знойдешь во мне неправедности. В устные мои не сгрошили людским звычаем, поводле слов Твоих я зберог шлях закону. Ступни мои трималися моцно стежек Твоих, ноги мои не похиснулися. Кличу Тебе, Боже, Ты ж выслухай мяне, нахили в ухо Твое до мяне, почуй слово мое. Покажи мне Твою дивосную милосердность, бо Ты ратуешь тых, что прибегают под опеку рук Твоих. Стережи меня, як зренку вока. Сховай меня в тень укрылаў Твоих от грешников, які насядаюць на мяне. Вороги лютые окружили мяне, зачинили свое отлустелое сердце, вуснами своими гордо говорять. Восени на кожным кроку мяне обступаюць, текують, каб толькі мяне кинуть в обзем. Подобные до льва, что дыхае на здобычу, до львяняти, что крыется в пячоры. Устань, Господи, дорогу им загороди, повали их мечом Твоим. Вызвали от грешников душу мою, и рукою Твоею, Господи, от людей, лёс яких дочасное житье, и живот таких наполняешь Твоими достатками. Чиє сыны завсёды сытые, решки покидают немовлятам. А я у праведности побачу твар Твой, и, прочнувшися, натолюся баченням Тебе. Да Тебе, Господи, узношу душу мою, Боже мой, на Тебе сподяюсь, не дай мне зазнать сорому. Хай не смеются надо мною вороги мои, бо все, что сподяются на Тебе, не посоромеются. Посоромленные будут тые, что ломят веру без причины. Покажи мне шлях Твой, Господи, научи меня стежек Твоих. Керуй мною правде Твоей и научи меня, бо Ты Бог избавитель мой, на Тебе завсёды сподяюся. Успомни милосердность Твою, Господи, милосердность, что триває вечно. Не вспомни грехов моей молодости и провинов моих, але згадай милосердности Твоей мяне, деля доброты Твоей, Господи. Господь добрый, справедливый, и Он научая грешников шляхов своих, у справедливости керуя покорными, наставляя их на правду. Усе стежки Господние, ласка и праведность для тых, что берегут Его приказания и заповеты. Дели имя Твоего, Господи, отпусти грех мой, бо Он великий. Кто той человек, что боится Господа, и Он покаже ему, якую выбрать дорогу. Сам Он зазнает счастье, а нащадки Его будут иметь у спадщину землю.
Господь спагадлівы для тых, што яго баяцца, і дае пазнаць ім свой запавет. Вочы мае заўсёды звернутыя да Господа, бо ён сам вырве з сеціў ногі мае. Глянь на мяне і змілуйся надо мною, бо я самотны і няшчасны. Сунімі журбу сэрца майго, выведзі мяне з маёй цеснаты. Глянь на мою бяду і цяжкасці, адпусці мне ўсе правіны мае. Глянь на безліч ворагаў маіх, што ненавісцю лютую ненавідзяць мяне. Сцеражы мяне і вызваль мяне, каб мне, прыбегшы за цябе, не зазнаць сораму. Хай праведнасць і бязвіннасць будуць мне абароною, бо на цябе, Господі, спадзяюся. Вызваль, Господі, Ізраіля ад усіх бедаў яго. Змілуйся надо мною, Божа, паводле твоей вялікай міласэрнасці і паводле мноства дабротаў тваіх, адымі беззаконня маё, асабліва абмый мяне з віны маёй, і ад грахоў маіх ачысці мяне, бо беззаконне маё я знаю, і грэх мой заўжды перада мною. Табе адзінаму я зграшыў, і зло перад табою учыніў. Ты ж справядлівую тваім прыгаворы і правую судзе тваім. Вось я быў зачатую беззаконні, у граху нарадзіла мяне моя маці. Але ты, які любіш шчырасць сэрца, паказаў мне глыбіню і тайны мудрасці тваёй. Акрапі мяне гісопам і буду чысты, абмый мяне і стану бялейшым за снег. Дай мне пачуць голас радасці і вяселля, хай узрадуюць упакораныя косці, адвярні твар твой ад маіх бясчынстваў і ачысці мяне ад усіх грахоў маіх. Сэрца чыстае ствары ва мне, Божа, і дух правы абнаві ўнутры маім. Не адкінь мяне ад твайго аблічча, і духа твайго святога не адымі ад мяне. Вярні мне радасць твайго збаўлення і умацуй ва мне дух ахвярнасці. Буду навучаць грэшнікаў сцежкам тваім, і грэшнікі зноў вернуцца да цябе. Вызвалі мяне ад крыві пралітай, Божа майго збаўлення. Хай язык мой радасці славіць тваю справядлівасць. Адчыні мае вусны, Господі, і вусны мае пачнуць абвяшчаць хвалу тваю. Калі б ты захацеў ахвяры, я даў бы яе. На целапаленне, аднак, ты не глядзіш прыхільна. Ахвяра Богу, дух скрушлівы, з сэрцам пакорным і поўным скрухі. Ты, Божа, не пагардзіш. Пакажы, Господі, з ласкі тваёй спагаду Сыёну. Хай муры Іерусаліму будуць зноў знесеныя. Тады глянеш прыхільна на правыя ахвяры, дары целапаленні. Тады ўскладуць цялят на твой ахвярнік. Слава Отцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Амінь. Алілуя, 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 слава табе, Божа. Алілуя, 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 слава табе, Божа. Алілуя, 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 слава табе, Божа. Господі, змілуйся, Господі, змілуйся, Господі, змілуйся. Светлую вестку аб уваскрасенні і аб адмене прадзедаўскага асуджэння, ад анёла пачуўшы, Гасподнія вучаніцы апосталам з радасцю сказалі: смерць пераможаная, Господ Бог уваскрос, даруючы свету багацця свайго змілавання. Слава Отцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Амінь. Богородица, ты сапраўдная вінаградная лоза, што ўзрасціла нам плод жыцця. Просім цябе, уладарка, разам са святымі апосталамі, маліся за збаўленне душаў нашых. Господ Бог благословенный, благословенный Господ, з дня ў дзень памагае нам, Бог збаўлення нашага. Бог наш, Бог, які збаўляе. Святы Боже, святы моцны, святы несмяротны, жалься над намі. Святы Боже, святы моцны, святы несмяротны, жалься над намі. Святы Боже, святы моцны, святы несмяротны, жалься над намі. Усесвятая Тройца, жалься над намі. Господи, очисти грахи наши, удару даруй бясчынствы наши, святы наведай аздараві немачы наши, дзеля Твайго імя. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли.
Хлеба нашего штуденного дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое владарство и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь за всюду на веки веков. Аминь. Прийшовши з вірою до студні, самаранка убачила тебе, мудрості криницю, і, напившись з яє, удосталь, отримала у спадщину вечное владарство и непроминальную славу. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Довготерпливий, шмат милосердний і все спогадливий Христе Боже, что весь час и у кожную хвилину на небе и на земле приймаєш хвалу и поклонение, любишь праведников и милуешь грешников, и кличешь усіх до збавлення обіцянням доброту, які чекають нас. Прими, Господи, у гэтую хвилину нашей молитвы и накируй життя наше до заповетов Твоих. Души наши освяти, тело очисти, думки выправи. Дай ясный розум, выбав нас от усякого суму, жалю и злости, охини нас своими анелами, каб мы под ихнюю охову и кровництвом могли досягнуть едности веры и познания недоступной Твоей славы. Вот и благословенный на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Больш годную пошаны за херувимов и без поравнания больш славную за серафимов, что, заховавши девотство, родила Бога Слова, истинную Богородицу, Тебе мы возвеличиваем, именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых Отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, змилуйся над нами. Аминь. Улдару Божа, Отче всемогутный, Господи, Сыне Единородный, Святый Духу, одиное Божство, одиная сила, змилуйся надо мною грешным, и ведомый Тебе способ збав мяне, негодного слугу Твоего, бо Ты благословенный на веки веков. Аминь. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Слава на вышинях Богу, и на землі супокой, и добрая воля меж людей. Слава на вышинях Богу, и на землі супокой, и добрая воля меж людей. Господи, одомкни в устны наши, и в устны наши почнуть обвещать хвалу Твою. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах життя даровал.
Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тим, що в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвих, смертью смерть воевал, і тим, що в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвих, смертью смерть воевал, і тим, що в могилах життя даровал. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос із ферізм! Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал. І тим, що в могилах життя даровал. У мире Господу помолимся. Господи, змилуйся. За мир, звышення, избавлення душаў наших, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За мир на всім світі, добрий стан святих Божих церкваў і з'єднання усіх, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За гэтую святую церкву і тих, що з вірою, пошаною і страхом Божим уваходять у яє, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Франтишка, Папу Римского, боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Його милость короля Филиппа, за урад, належные улады и всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Богом стероженную краину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Богом стероженные народы, украинские, польские, российские, литовские, латышские, и все народы, лесы яких пересеклися с лесом народу нашего, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За гэты город, за все города и краины, и за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы мирные, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За подорожников по морю, земли и поветры, за недужих, тех, что терпят, за зневоленных избавление их, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Каб нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, сбав и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Успомянувши наисвятую, всячистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, благослови
Благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, ай славить имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его, и Он очищает все бешенства Твое, и оздоровляет все немочи Твое. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, ай славить имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хвалі, душа моя Господа, раз усе життя моє буду хвалить Господа, буду пісня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмиротный, деля нашего избавления, захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавши змены стався человеком, Ты был укрижований, Христе Божа, смертью знішивши смерть, будучи одним со Святой Тройцей, ровним славою Отцу и Святому Духу, збав нас. Laten wij nogmaals in vrede de Heer bidden. Heer, Ondersteun ons, red ons, ontferm over ons en bewaar ons, o God, door uw genade. Heer, Laten wij onze zeer heilige en bevlekte, zeer gezegende, glorierijke vorstin, de moeder van God, en altijd macht Maria, en alle heiligen gedenken in onszelf en elkaar, en geheel ons leven, aan Christus onze God aanbevelen. Want gij zijt een goede en menslievende God, en u zenden wij lofprijzen toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. У володарстве Твоем исполни нас, Господи, счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Счастливые те, что тужат, бо яны сутешатся. Счастливые тихие, бо яны отримають у спадщину землю. Счастливые те, что мають голод і смагу справедливости, бо яны насытятся. Счастливые, милосердные,
бо яни зведають милость. Щасливі чистые серцем, бо яни бачать Бога. Щасливі миротворці, бо яни будуть зватися синами Божими. Счастливые те, кого и расследуют за правду, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли вас кривдять, и переследуют, и кажут усякую неправду на вас, деля мяне. Радуйтесь и тешьтесь, бо нагорода ваша в небе великая. Мудрость устаньте, весь хейт статуп. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых. Збав нас, які пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светлую вестку об воскресении и об отмене прадедовского суджения, от анёла почувши Господни обучаницы, апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи свету богате своего змилования. У полове свята со смяглую душу мою, водою набожности напои Избавителю, бо ты ж некали скликнул до всех, кто має смагу, хай приходить до мяне і п'є. Криниця життя нашого, Христе Боже, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу. Прийшовши з вірою до студні, сама ранка бачила Тебе мудрості криницю, і напившися з яєв достать, отримала спадщину вічне володарство і непромінальную славу, тепер і завсюди і на віки веков. Амінь. Коли настала полова законного свята, ти творчо сягоїла дару Христе Божа, сказав присутним: ходите, зачерпните воды несмяротности. Тому восемь мы приходим до Тебе и доверливо кличем: доброты Твои даруй нам, бо Ты криниця життя нашого. Бо Ты святый, Боже наш, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Амінь. Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, жалься над нами. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди і на віки веков. Амінь. Святий несмяротний, жалься над нами. Святий Боже,
святий моцний, святий несмяротний, жалься над нами. Будьмо уважливі, я миру сим. И Твоему Духу Мудрость, прокимен. Спявайте Богу нашему, спявайте. Спявайте владару нашему, спявайте. Спявайте Богу нашому, спявайте, спявайте, владару нашому, спявайте. Все народы пляскайте в долони, ускликните Господу радостным голосом. Спявайте Богу нашому, спявайте, спявайте, владару нашому, спявайте. Спявайте Богу нашему, спявайте. Спявайте владару нашому, спявайте. мудрость. У ты дни Читання діїв апостольських. деи святых апостолов, Слухаймо у ты уважливо. дни, что были рассеяны деля переследования, что возникло с причины Степана, добрались аж до Финиции, Кипра и Антиохии, обвещаючи слово одним только юдеям. Их же некоторые были киприйцы и циренцы, які, прибивши в Антиохию, стали научать и греков, обвещаючи добрую вестку про Господа Иисуса. И рука Господа была с ними, и великая колькость верующих навернулась до Господа. И вестка про их дошла до ушей церкви, что в Иерусалиме, дык послали Барнабу в Антиохию. Коли он прибув и убачив день ласки Божої, ущешився, да захвочував всіх, капущим серцем тривали при Господі. А был он человек добрый и полный Духа Святого и веры, и великая колькость прихинулась до Господа. Після он накерувався в Тарс, капать шукать Саула, і коли знайшов його, привів в Антиохію, і сталося їм, що цілий год працювали вони разом у церкві і навчали велике множество людей. И в Антиохии першиню в учнев назвали християнами. Дык в учні вирішили, що кожний по махчимості має спомогти братам, що проживають юдеї. Так яни і зробили, посилаючи допомогу про Барнабу і Савла. Мир тобі, читальник. И Твоему Духу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Подрихтуйся, иди уперед переможно, деля правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил правду и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя,
Премудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Миру сим. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час прийшов Ісус до городу Самарийського, називаного Сихар, поблизу ділянки землі, даденої Якубом, сину своєму Язепу. Там був колодеж Якубов. Ісус, стомившися з дороги, сів каля колодежа. Было каля 6 години. Приходить жанчина з Самарії зачерпнуть води. Ісус каже їй: «Дай мені напитися», бо учні ягони одлучилися у город купити їжі. Жанчина самаранська каже йому: «Як ти, юдей, просиш пить у мене, самаранки?» Бо юдеї з самаранами не зносяться. Ісус сказав їй отказ: «Коли б ти ведала дар Божий, і хто каже тобі: дай мені напитися, дик ти сама просила б у Його, і Він дав би тобі води живої». Жанчина каже йому: «Сподару, тобі і зачерпнуть нема чим, а колодеж глибокий, откуль же у тебе вода живая? Невже ти більше за батьку нашого Якуба, який дав нам гетий колодеж? І сам з його пів, і діти ягоне, і бидло ягоне». Ісус сказав їй у отказ: «Кожний, хто п'є гетую воду, спрагнеться знов. А хто буде пить воду, якою я дам йому, той не спрагнеться вовек. А вода, якою я дам йому, зробиться в їм криницею води, яка потече у життя вічне». Жанчина каже йому: «Сподару, дай мне гэтай воды, каб мне не мець смаги і не приходить сюди черпать». Ісус каже їй: «Іди, поклич мужа свого і прийди сюди». Жанчина сказала у отказ: «Нема у мене мужа». Ісус каже їй: «Правду ти сказала, що у тебе нема мужа. Бо у тебе було 5 мужів, і той, якого сьогодні маєш, не муж тобі. Гэта слушно ти сказала». Жанчина каже йому: «Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на гэтай гары, а ви кажете, що місце, де треба поклоняться у Єрусалимі». Ісус каже їй: «Повір мені, що настане час, коли і не на гэтай гары, і не в Єрусалимі будете поклоняться Айцу. Вы не ведаете, чему кланяетесь, а мы ведаем, чему кланяемся, бо збавлення ад юдеїв. Але настане час, і настав уже, коли сапраўдныя поклонники будуть поклоняться Айцу у духу і в правді. Бо таких поклонников Отец шукає себе. Бог есть дух, и тые, что поклоняются Ему, повинны поклоняться у духу и у правде». Жанчина каже Ему: «Ведаю, что прийде Мессия, это значит Христос. Коли Ён прийде, дык обвестить нам усё». Ісус каже ёй: «Гэта я, які говорю з тобою». У гэты час прийшли вучні ягони і здивилися, що Ён гутарить з жанчиною. Аднак же ніхто з їх не сказав, чого ти потребуєш, альбо про що ти тут гутариш з ёю. Тады жанчина покинула посуд свой і пайшла ў город і каже людям: «Ідзеце, паглядзеце на чалавека, які сказаў мне ўсё, што я зрабіла. Ці не Христос ён?» Яны выйшлі з гораду і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Раві, еш». Але ён сказаў ім: «У мяне ёсць ежа, якое вы не ведаеце». Потым вучні гаварылі паміж сабою: «Хіба хто прынёс яму есці?» Ісус кажа ім: «Моя ежа ёсць тварыць волю таго, хто паслаў мяне, і здзейсніць справу ягоную.
Ці не кажете ви, што яшчэ 4 месяцы і настане жніво? А я кажу вам, узвядзеце вочы вашы і паглядзеце на нівы, як яны папалавелі і выспелі да жніва. Хто жне, дастае ўзнагароду і збірае плод у жыццё вечнае. Так што і сейбіт, і жнец разам радавацца будуць. Бо ў гэтым выпадку слушнае выслоўе: адзін сее, а другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя працавалі, а вы ўвайшлі ў працу іхнюю. І многія самаране з гораду таго уверавалі ў яго па слове жанчыны, якая сведчыла, што ён сказаў ёй усё, што яна зрабіла. І таму, калі прыйшлі да яго самаране, дык прасілі яго пабыць у іх. І ён прабыў у іх там 2 дні. І яшчэ больш людзей уверавалі па ягоным слове. А жанчыне той сказалі: «Ужо не па тваіх казаннях веруем, але самі чулі і ўведалі, што сапраўды гэта збаўца свету, Христос». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Милые Богу, браты и сестры, сегодня 5-я неделя по Великодни, и церковным календаром у этот день призначено узгадать жанчыну самаранку, якая провела с Христом вековечную, векопомную беседу, якая для яе сталася дзвярыма да вечнага жыцця, а для нас наставленнем і поводом поразважаць над гэтай гутаркай. Самаране – гэта такі народ, які паводле сваіх традыцый, паводле жыцця свайго побач з юдэямі, вельмі блізкі да юдэяў, да габрэяў, паводле рэлігійных перакананняў. Але гэта паводле габрэйскай традыцыі, гісторыі, якая апісвае іх паходжанне. Людзі, якія былі заселеныя на тэрыторыю Ізраільскага царства пасля таго, як асірыйскі цар выгнаў самых габрэяў, большую іх частку з гэтай зямлі ў асірыйскі вавілонскі палон. Гэтыя людзі занялі гэтыя тэрыторыі, але не ўсе габрэі сышлі, і яны засвоілі частку з габрэйскіх паданняў старазапаветных, гэта значыць пяцікніжжа Маісеева ў іхняй традыцыі. Засвоілі нейкія звычаі да прарочага юдаізму. Але калі габрэі вярнуліся з вавілонскага палону, то яны не прызналі іх, гэтых людзей, якія навярнуліся часткова да габрэйскай рэлігіі, за сваіх. Калі габрэі пачалі адраджаць свой храм у Іерусаліме, то яны адкінулі ахвяры гэтай супольнасці, гэтага народу, і тыя вымушаны былі застацца самыя. У выніку іхнія настаўнікі, іхнія вучыцелі рэлігійныя прыйшлі да высновы, што храм трэба збудаваць там, дзе Маісей прамовіў свае блаславенні, на гары Гарызім. І яны збудавалі там свой храм, і там пачалі прыносіць ахвяры. Гэта выклікала ў габрэяў яшчэ большую нянавісць да гэтага племені, і яны ніякім спосабам не супольнічалі з гэтымі людзьмі. Трэба сказаць, што яны, гэтыя самаране, мелі даволі вялікую долю ўплываў розных плямёнаў, язычніцкіх плямёнаў на сваю рэлігію, таксама таго свайго паходжання, таму што яны паходзілі не з юдэйскіх ізраільскіх земляў, а таксама і палітычна яны пачалі адрознівацца ад габрэяў, і гэта таксама вельмі моцна ўплывала на тую сітуацыю. Да сённяшняга дня самаране існуюць, але іх засталося вельмі мала. Як вы думаеце, колькі? Вікіпедыя кажа, што іх засталося каля 820 чалавек. Менш 1000. Прычыны для гэтага ёсць розныя. Прычыны, перадусім, былі тыя, што іх страшна пераследавалі ўвесь час.
былі моцныя супраціўнікі. І галоўная прычына была іхняя нестойкасць у той традыцыі, якую яны мелі. Іхнія дзеці, іхнія нашчадкі вельмі часта далучаліся да больш моцных. Хтосьці навярнуўся ў язычніцтва, хтосьці навярнуўся з часам у іслам. І вось гэтых верных сваёй традыцыі засталося вельмі мала, і праз гэта і народ шчэз. Але гэта іншая гісторыя. Сёння мы сустракаемся з Христом, які пачынае размаўляць з жанчынай, якая, па-першае, належала да гэтага самаранскага, ненавіснага для юдэяў народу, па-другое, была жанчынаю легкадумнаю. Як мы даведваемся, у яе было 5 мужчын і ўсе не мужы. І Христос не пагрэбаваў з ёю загаварыць. Таму што Христос глядзіць на сэрца. Ён не глядзіць на паходжанне, не глядзіць на мінуўшчыну. Ён глядзіць толькі на сэрца чалавека, якое толькі ён можа ведаць. Іншаму чалавеку не дадзена гэта ведаць. Ён узіраецца на гэтую жанчыну і не памыляецца, таму што знаходзіць у ёй не толькі цікавую субяседніцу, але і пэўнага роду чалавека богашукальніка. Яна не проста ходзіць за вадою, яна не проста мяняе мужоў, можа быць пагарджаная ў сваім племені, але яна задаецца пытаннем, дзе ж праўда Божая, дзе трэба маліцца, дзе справядліва маліцца, ці ў Іерусаліме, ці на гэтай гары Гарызім, каб дагадзіць Богу, якім спосабам ёй трэба здзейсніць богапакланенне, каб дагадзіць Богу. І тут адкрываецца яе поўнае неразуменне увогуле богаслужэння і богадагаджэння, тое неразуменне, якое ўласцівае і нам, хрысціянам. Таму што яно зводзілася выключна да ахвярапрынашэнняў. Яно зводзілася да царкоўнага, але на той час, калі бяседа праводзілася Христом, іх ужо царкву, гэты храм, іх не разбурылі. Іх не было, засталіся толькі руіны, і на гэтых руінах яны прыходзілі і прыносілі свае ахвяры Богу. Яна, як і многія іншыя, прыходзіла і прыносіла разам ахвяры Богу за свае грахі, але працягвала жыць сваім беспутным жыццём. Яна лічыла, што выкананне волі Бога заключаецца ў выкананні пэўных рытуалаў, таго, што прадпісана. Той самай думкі прытрымоўваліся і юдэі, яны паводле свайго меркавання і адносінаў да богапакланення практычна нічым не адрозніваліся. І таму Христос не кажа, што юдэі правільна пакланяюцца, хаця яму следавала бы гэта сказаць. Не кажа, што самаране правільна пакланяюцца, а прарочыць аб тым, што надыходзяць часы, калі праўдзівыя паклоннікі будуць пакланяцца Богу ў праўдзе і ісціне. Праўдзе і духу. Бог ёсць дух, і яму належыць пакланяцца ў духу. Таму што Бог, як дух, пранікае ўсё нутро чалавека. Ён пранікае дух чалавечы і ведае ўсе памкненні чалавечыя. І гэтае служэнне, якое следуе здзяйсняць чалавеку, належыць здзяйсняць чалавеку, яно заключаецца перадусім унутранай даверы да Богу і поўным цалкавітым імкненні служыць яго праўдзе, якая адкрываецца толькі і выключна дзякуючы ягоным натхненнем, не нейкім пошукам проста чалавека. Гэтая жанчына магла многа гадоў разважаць над гэтымі пытаннямі, якімі яна задавалася, калі б Христос адмыслова не прыйшоў ёй насустрач. Калі б ён адмыслова, не выпадкова, а спецыяльна не прыйшоў да гэтай студні. У кожным жыцці, мілыя Богу, браты і сёстры, нашых жыццях здараецца момант гэтай студні, калі мы прыходзім сваімі ваданошамі, са сваімі жыццёвымі праблемамі, задумкамі, выконваючы штодзённыя свае абавязкі, і раптам чуем голас нашага сумлення, голас Господа Бога, які зноў і зноў заклікае нас да богапакланення ў праўдзе. Не проста да знешняга некага выканання і далучэння сябе да нейкай царквы, пэўнай традыцыі, якой мы зусім не ведаем. Мы называем себя православными, мы называем себя грэка-каталікамі, мы называем себя каталікамі, але ў поўнай ступені мы не ведаем ані свае гісторыі, ані таго, чаго прытрымоўваецца тая царква, да якой мы сябе свядома ці падсвядома далучаем.
Вельмі часта мы далучаемся з прычыны, што мы нарадзіліся ў гэтай традыцыі. Часта, калі мы ў дарослым узросце навярнуліся, то мы навярнуліся да царквы ізноў жа не з прычыны таго, што мы Бога шукалі, а з нейкіх палітычных альбо нацыянальных меркаванняў. Мы далучыліся да гэтай супольнасці таму, што мы не знайшлі водгуку, падобна таму, як самаране ў юдэяў не знаходзілі водгуку і былі адлучаныя ад тае супольнасці юдэйскай, каб не ўдзельнічаць у богазбудаванні, храмазбудаванні. Так і мы, пакрыўджаныя, адлучаныя ад гэта ўсё, сталіся будаўнікамі свае ўласныя царквы. Але царквы ўласныя не бывае. Ёсць людзі, которые прысабечваюць сабе дзяржаву. Вот яго выбралі прэзідэнтам, і ён лічыць, што гэта ягоная ўласнасць. Што народ – гэта ягоная ўласнасць. Што ягоная візія на будучыню гэтага народа, на святыні гэтага народу, яна ёсць непамыльнай больш, чым у самога папы рымскага. Але падобная традыцыя можа здарацца, сітуацыя можа здарацца і з царквою, калі мы становімся тымі, которые лічым царкву нашай прыватнай сядзібай, нашай прыватнай уласнасцю, парог якое не мае пераступіць чалавек з іншымі поглядамі, з іншымі меркаваннямі. І не тое, што мы зачыняем дзверы, вешаючы замок альбо стаячы ля дзвярэй і не пускаючы гэтых людзей. Мы проста іх абражаем. З прычыны таго не таму, што яны не вераць у Бога. Мы можам ім прыпісаць, што яны не вераць у Бога, але яны па-свойму вераць у Бога. Мы можам прыпісаць, што яны горшыя з маральнага пункту гледжання, чым мы. Мы можам абазваць іх з палітычнага пункту гледжання самымі недобрымі словамі і тым самым зачыніць дзверы супольнасці ад сёння і навек. І гэта ёсць таксама рызыка вялікая паграшыць супраць ласкі Духа Святога, які хоча ўсіх людзей выратаваць, які кожнаму прыгатаўляе ў царкве Божай гэтую студню і кажа: «Прыйдзі і напіся тае жывое вады, якая ажывіць і цябе, а потым праз цябе, праз тваё жыццё пальецца ў жыццё вечнае і для іншых людзей». Таму што чалавек, які атрымаў гэтую ласку Духа Святога, тую жывую ваду, пра якую прарочыў наш Збавіцель, ён безумоўна становіцца тым, хто носіць гэтую ваду ў сабе, хто памнажае ў гэтым свеце благаславенне, а не праклён, хто памнажае ласку Божую і бачыць ласкавае аблічча Бога, які хоча навярнуць самага апошняга грэшніка, які меў 5 жонак ці 5 мужоў. Метамарфоза гэтае жанчыны. Яна прыйшла за цялеснаю патрэбаю, яна прыйшла за вадою, таму што яе сям'я спраглася, піць хоча, яе быдла хоча піць. Але калі яна сутыкнулася з Господам, яна забылася пра гэтую ваду. Пра цялесную смагу яна забылася і, гаворыць Пісанне, кінула свой ваданос і пабегла ў горад, таму што радасць яе перапоўніла сэрца, і яна хацела падзяліцца гэтаю радасцю з іншымі. Метамарфоза адбываецца ў ёй. Ці можа жанчына, якая мела 5 мужоў, выклікаць павагу ў народу? Наўрад ці. Таму што мы маем злыя языкі. Але яна прыбягае ў горад і гаворыць тое слова, якое было прыпраўлена ўжо тою ласкаю, якую Христос ужо ёй даў. І новая метамарфоза адбываецца у народзе, у якім яна жыла. Увесь горад па яе слову выйшаў. Калі нейкая недастойная персона будзе гаварыць: «Пайшлі са мною», то 1000 чалавек пакруцяць каля віска і скажуць: «Куды яна кліча, звар'яцелая гэтая? Што яна гаворыць? Якое яна права мае разважаць пра Бога? Гэтая амаральная персона». Але яна робіць іншы ўплыў на гэтых людзей, і яны ўсёй гурбою выходзяць да Хрыста, і потым кажуць: «Ужо не паводле твайго слова, а на ўласныя вочы мы бачым тое, што ты казала». Самаране – народ адкінуты. Самаране – народ пагарджаны богаабраным народам, народам, который сапраўды шмат пацярпеў за веру.
Рихтуючи казання, я прочитав, що самаряни стратили свою віру з причини того, що їх у порівнянні з іншими народами, наприклад, ті ж асирійці, примушали до ахвяраприношення язичницьким богам. Це значить, що вельми жорстке ганення на їх було, і їх не толерували ні в який спосіб, і тому вони відпали. І коли так говорилося, у мене зразу історія зі Старого Заповіту виникає, Маковейські війни, і я бачу, як юдеїв так само примушали, і їсти свинину, і так само приносять ахвяри ідолам, але вони і дітей своїх у ахвяру віддавали кату, каб яны толькі не адступілі ад праўдзівай веры. І самі у глыбокай сівізні ці ў юнацкіх гадах сваё жыццё ахвяравалі на алтар. І таму гэта не ёсць апраўданнем. Ганенне не ёсць апраўданнем того адступніцтва, якое можа здарыцца з кожным з нас. Але ёсць перадусім навукаю, якая павінна кожнаму з нас пасеяць у сэрцы глыбокую перасцярогу, каб нам трываць у праўдзе Божай і ніколі не спадзявацца на тое, што мы схапілі Бога за бараду. Ніколі не спадзявацца на тое, што мы апынуліся на векі вечныя за пазухай у Бога. Мы з'яўляемся людзьмі, прывітымі да царквы Божае. І мы служым Господу Богу толькі каб выратаваць сваю ўласную душу і маем абавязак ратаваць іншыя душы. Не зачыняць ім дзверы ніякі спосаб да збаўлення праз свае паводзіны, праз свае словы, праз свае адносіны да іншых людзей. І Господ у гэтым сённяшнім евангельскім апавяданні дае неўміручы вечны прыклад. Тая жанчына, якую мы бачым ля студні, яна кожны дзень, магчыма, прыходзіць да студні, каля якое мы сядзім. Вельмі часта у тым вобразе Хрыста, якім мы сябе ўяўляем таксама у пэўнай той ці іншай ступені. Мы разважаем пра Евангелле, пра Бога, сядзім ля студні, прыходзяць людзі з ваданошамі, і мы зачынаем бяседу. І вось як гэтая бяседа праходзіць, які плод, ці бягуць гараджане да нашай студні, ці яны наадварот разбягаюцца ў розныя бакі. Гэта ўсё знакі, якія нам трэба навучыцца распазнаваць паводле ласкі Божай, паводле ягонай міласэрнасці і паводле ягонай навукі. Мілыя Богу браты і сёстры, нядзеля самаранкі – гэта нядзеля надзеі, таму што у іншы бок мы з'яўляемся з вамі таксама самаранамі. Самаранамі, якія павінны напіцца тае вады, аб якой прагнем, каб больш ніколі не хадзіць да студняў, да іншых крыніцаў, шукаючы праўды па-за царквой Божай, па-за навукай евангельскай, толькі ў якой мы можам знайсці збаўленне. Амін. Памолімся, мілыя Богу, браты і сёстры. Асабліва сёння літургія наша хай будзе зноў жа за тых ганімых, зняволеных у нашай дзяржаве. Хай Господ пашле ім палёгку, ласку, вынесці тыя цярпенні, якім яны паддаюцца несправядліва і беззаконна, і неўзабаве вельмі хутка здаровымі і цэлымі выведзе на свабоду і верне іх да сем'яў. Молімся таксама за новаспачылую Юлію, і зноў за новаспачылага Вітольда, за ўсіх людзей, якія ў гэтыя дні адышлі ў лепшы свет, каб Господ быў ласкавы да іх і міласэрны. Молімся за тезаіменітых Кацярынаў, Кацярыну, одну Кацярыну, другую, которая не приехала. Хай Господ пачуе вашыя малітвы і блаславіць вашыя сем'і. Помолимся, милые Богу, браты и сестры. Скажем усе разом от усеє души и от усеє думки нашей скажем. Господи, змилуйся. Господи,
Господи, усемогутный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, поводле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов, монахов, усіх братов и сестров наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за годных памяти засновальников этой святой церкви, за всіх ранее дійшовших, отцов, братов и сестров наших, перед усім за новоспочилую Юлію і новоспочилого Вітольда, і всіх людей, які тут і на кожним іншим місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за слугов Божих, Журботного Дмитрия, Алину, Анастасию, Давида, Арсения, Авеля, Змитра, Катерину, Игора, Павла, Катерину, Еву, Агату, Шарля, Оксану с родными, Светлану с родными, Ларису, Алексея, Данилу, Каролину и слугов Божих, Евгению, Наталью, Валентину, Андрея, Сергея, Тамару с родными, Алену, Дмитрия, Рамину, Милу и слугов Божих, святара Віталя, святара Вітальда, усіх, що загадали нам негодним молиться за їх. Каб добрий і милосердний Бог наведав їх і дарував їм спокійне життя, здоров'я, поспіх у кожній добрій справі, і каб отпустив їм усі їхні провини вольні і міжвольні. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за доброчинців этой святої церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають у їй, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Вот и милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Усе верные, яше, у миры Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, збав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды под оховой Твоей могутной улады, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы, что тайный способ, мы, что тайный способ представляем
святейшего Вселенского архиерея, яйца нашего Францишка, Папу Римского и боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе все духовенство и монаство, Его милость короля Филиппа, урад належные улады и всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Богом стероженную краину нашу Беларусь, и весь белорусский народ, Богом стероженные народы украинский, польский, российский, литовский, латышский, и все народы леса, яких пересеклися с лесом народу нашего, доброчинцев и засновальников этой святой церкви, вас и всех правоверных християнов, хаю вспомнить Господь Бог у володарстве Своим, на все часы, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладара всех, якого небашно сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и всех, что с верою пошану и страхом Божьим воходят у яе, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши наисвятую всячистую, наибласловенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Миру си. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Зверы, у мудрости будьмо уважливые. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Отца народженного перед усіми веками, светло от светла правдивого Бога от правдивого Бога, народженого нествореного, одиносутного зайцом, праз якого все стало быть. И Он деля нас людей, деля нашего збавления, зышел с неба, приняв тело Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был укрыжованный за нас при Понским Пилате, церкви был похованный, и на третий день воскрес годно с Писаниями,
и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчого, яке одайца походить, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, який говорив про пророков, в одиную святую повсюдную апостольскую церкву, визнаю один их розгляд пущення грехов, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого веку. Амінь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование в миры приносить. Дар миру, ахвяру хвали. Ласка Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и супольность Святого Духа хай будут за всеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем у гору сердце наше. Мы узняли до Господа. Подякуем Господу. Одна и справедливость поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройце одиносудной и нераздельной. Дякуємо Тобі і за гэтую службу, яку Ти захотів ласкаво прийняти з наших рук. Хоть перед Тобою стоять велике множество арханьолов, безліч аньолов, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвоки, які, узнявшися високо на крилах, переможную песню п'ють, ускликаючи, припеваючи і кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит в имя Господняе, Осанна на вышинях. Берите, ешьте это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Пейте, з'єє все, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Мы ж, пам'ятаючи гэты збавенны заповет и все, что для нас здарилося, крыш поховання у воскресенье на третий день, узыход на небо, сяденье по правой руце, другое и славное приисте. Приносим Тебе Твое от Твоих, деля всіх и за всем. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за найсвятую, всечистую, найблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всюди Деву Марию. Найсвятая Богородиця, допомагай нам. Ангел воскликнул полной ласки, чистая Дева, радуйся, и знов кажу, радуйся, бо
На сам першу вспомни, Господи, святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Франтишка, Папу Римского и боголюбного епископа нашего Яна, и всех православных епископов, заховай их для святых Твоих церквов, у миры, целости, доброй славе, здоровье и долголетие, как яны могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам одиными устными и одиным сердцем славить и выхвалять Твое почестное и величное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. И хай будуть милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, с усими вами. И с Духом Твоим. Успомнивши всіх святих, яще і яще у мири Господу помолимся. Господи, змилуйся. За принесенные и освяченные почестные дары Господу помолимся. Господи, змилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый, небесный духовный охвярник, як одмысловую духмяность духовную, послав нам взамен свою боскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, Об нам змилуйся. выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. А повесь в этот день был досконалый, святый, мирный и безгрешный у Господа просим. Дай нам, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Усяго, що добре і корисне для душів наших і миру для світу, у Господа просим. Дай нам, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просим. Дай нам, Господи. Каб далейший тяг життя нашого у мирі і покаянні провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго одвіту на страшному суді Христовому, просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тобі, Господи. Израби нас достойными владару, с полным доверием и без осуджения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, як до Гайца, и казать. Отче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого штоденного дай нам сьогодня. І отпусти нам грехи наши, які ми отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Аминь. Мир всім. И Твоему Духу. Голови ваші, Господу, схиліться. Славі, Господи. Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, з яким благословений Ти, Твой всесвятий, добрий, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Аминь.
Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливым мне грешному, и змилуйся надо мною. Будьмо уважливые, святые речи для святых. Один святий, один Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Хвалите Господа з небесов, хвалите Його на вишинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пробачте, брати і сестри, всі мої провини вольні і міжвольні, які я зробив словом, учинком, думкою ці занядбанням. Господи, ходжу до Христа, несмиротного владара і Бога нашого. Святое и почестное тело Господа и Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, дається мне, святою Яну, для отпущення грехов моїх і життя вічного. Жалься надо мною и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом, учинком свядомо и несвядомо, и дай мне без осуджения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Здрави меня сегодня, Сыне Божий, удельником Той тайной вечери. Я не зражу ворогам Твоим тайны, не дам поцелунку, як Юда. Олег, разбойник, вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, у Твоим володарстве, нехай приняття святых Твоих тайнов, будет мне не на суdzie осуджение, але для оздоровления души и тела. Коли на волю проситься сльоза, зникає останній промінець надії, коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії, коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії, збагни, якого болю завдає, засліплена гріхом черства людина, стікають сльози з безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина. Стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина. Як прокрадеться сором, мучитиме страх, наважся хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так тебе любити. Ти не побачиш докору в очах, лиш мама може так всіх нас любити. Відтоді, як настав гріх на любов, людина прагне в світі панувати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися
Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте, комт надер мет фрезе хоц, мет хелофен, мет ливде. Благословенный тот, кто приходит во имя Господняе, Господь Бог и объявился нам. Слуга Божия калит, Давид от Сила, прямая святой тело и кровь, Господи, Бог, сбался нашего Иисуса, воздержит Слуга Божия королева, прямая святой тело и кровь, Господи, Бог, сбался нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, Слуга Божия Лариса, прямая святой тело и кровь, Господи, Бог, сбался нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, Слуга Божия Авель, Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий Игорь, прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий. Арсений, прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий Екатерина. Прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий Анастасия Екатерина. Прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий Алина. Прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного, слуга Божий Дмитрий. Прямая святое тело и кровь. Господи, Бог, избавься нашего Иисуса Христа, для отпущения грехов, служителя вечного. Покаштуйте креницы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть своего, и тем, что в могилах життя даровал. Благословенный Бог наш, на все часы, теперь и заўсёды, и на веки веков, и мирную налтейтен де илвендер илвен. Пусть наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пять славу Твою, вот и зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих божских несмяротных и животворчих тайнам. Заховай нас у Твоей святости, как нам увидеть, научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрымавши, божские святые, вся чистые, несмяротные, небесные и животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, змилуйся. Заступися, сжалься, збав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Опросивши, каб гэты увесь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Славі, Господи. Дякуем Тебе, человеколюбный владару, добродею душев и телов наших, что Ты сегодня зробил нас достойными быть удельниками Твоих небесных и несмиротных тайнов. Зроби простым наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим. Заховай наше життя, керуй нашими кроками, молитвами и заступництвом Всеславная Богородица и завсёды Девы Марии и всех святых. Бо Ты освячение наше, Тебе славу отдаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. У имя Господняе, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Господи, яки благословляешь Тых, что благословляют Тебе, и освячаешь Ты, что складают на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховаю целости церкву Твою и освяти Тых, что любят красу дому Твоего. Ты их услал Твою боскою силой, и не покинь нас, якие сподяемся на Тебе. Даруй спокою всему свету, церквам Твоим, нашим народам, усім народам свету, належным уладам нашим и усім людям Твоим. Бо усякое доброе дарение и дар досконалый заходит с горы, от Тебе, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ай, буди имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Ай, буди имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Ай, буди имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай буде на вас, лаской Ягоны человеколюбством, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал. И тим, що могила життя даровав. Христос, соправдный Бог наш, який воскрес мертвых, смертью смерть воевал, тем, что могила життя даровал. Молитвами наичистые Своей Мати, меж святыми Отца нашего Яна Золотоустного, архиепископа Константина Града и святого мученика Язафата, архиепископа Полоцкого, святой велебная Мати нашей Ефросинии Игумене Полоцкой, святоначальника Кирилла, бископа Турского, святых и праведных Бога Отцов Якима и Ганны и всех святых, хай змилуется над нами и избавит нас, бо Он добрый и человеколюбец. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос исферизм! Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что в могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, и тим, що могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, і тим, що могила життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть воевал, і тим, що в могилах життя даровал. Могутний Боже. Могутний Боже.
Могутный Боже, владарцу света, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей, тихой и ветлой, рассыпь промени своей хвалы, дай спору працы, что дённой шерой на лусту хлеба народный край, повагу силу и величь веры у нашу правду пришлось дай уродливость житневым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби могутной, зраби счастливой країну нашу і наш народ, зраби могутной, зраби свободной країну нашу і наш народ. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу промінням, ти її осіни, світлом науки і знання, нас усіх просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки й щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу і многая літа. Щиро дякую, миле Богу, брати і сестри, за вашу молитву, за ваш приход у Дом Божий. Дякую всім тим, хто онлайн нас глядів, удільничав з нами у этой сьогоднішній недільній молитві. Сердечно віншую Катерину з днем народження. Хай добрий Бог з погадливим воком позирає на вас і вашу сім'ю і заховує вас у добрим здоров'ї на многі годи, у добробиті. І ягоная ласка хай заўсёды неадступна умацоўвае вас у аптымізме, каб вы глядзелі наперад у будучыню без долі страху і перажыванняў, а заўсёды з вялікай надзеяй на тое, што Бог ласкавым вокам узіраецца на сваіх людзей і гатовіць ім заўсёды добрую долю. Гэтага вам ад сэрца зычым. Вам, якая Кацярына Піменова, якая прысутнічае ў царкве, тыя самыя зычэнні перасылаем другой Кацярыне, цёзцы, якая ў Францыі літургію, думаю, назірае. І Кацярына таксама віншуем вас і зычым. Добрадзейнае, мірнае жыццё і ва ўсім добры поспех. Подай, Господи, слузе Твоей Кацярыне і слузе Твоей Кацярыне, і захавай іх на многія і добрыя леты. Многія леты, многія леты, многія леты. Збав, Христе Божа, збав, Христе Божа, збав, Христе Божа, на многія лети, на многія лети, на многія лети.
Гіп-гіп, ура. Поможи Боже. Гэты кветкі, да, хай радують ваше вока, як мага даўжэй. Поможи Боже. А Настю ж пропустили, правда? Настю віншуем таксама, зычэнні выкажам дома. Але добродейное, мирное жыццё и во всем добрый поспех подай, Господи, слузе Твоей Анастасии и слузе Твоему Давиду, и захавай их на многие добрые леты. Многие леты, многие леты, многие леты. Збав Христе Божа, збав Христе Божа, збав Христе Божа. На многие леты, на многие леты, на многие леты. Гіп-гіп, ура. Кветкі Давіду падорыце потым. Падыдзіце ў складу крыж на галаву і можете ісці дадому. Наступнае набажэнства ў наступную нядзелю о 12 гадзіне. Падыходзь сюды. Благословення Господнє. 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 Благословення Господнє.